Dobro mi došli, dragi moji prvačići. Dobrodošli na još jedan čas bosanskog jezika. Danas ćemo govoriti o tome kako se piše pismo i čestitka. Nadam se da ste spremni i da može da počnemo. Govorimo o tome kako se piše pismo i čestitka. Evo i poštara koji je donio razne čestitke. Pitanja za diskusiju. Šta je čestitka? Zašto se koristi? Kada je šaljemo? Kako je šaljemo? Evo i odgovora. Šta je čestitka? Čestitka je jedna ukrašena hartija. Zašto se koristi? Za čestitanje. Kada je šaljemo? Kada želimo da uputimo čestitke povodom nečega. Kako je šaljemo? Šaljemo je putem pošte. Čestitka. Čestitka treba da sadrži ime i prezime, ulicu i broj, poštanski broj i naziv mjesta. Sadržaj čestitke treba da bude kratak. Na kraju čestitke treba da se potpišeš. Hajde da napišemo zajedno jednu čestitku. Na desnoj strani napisat ćemo ime i prezime. Ispod imena upisat ćemo ulicu i broj. A zatim poštanski broj i naziv mjesta. Na lijevoj strani pišemo želje koje upućujemo i naš potpis. Evo jednog primjera. Draga Ema, srećan praznik, sve najbolje ti želim. I potpis Dina. Čestitke su najljepši podsjetnik na putovanja, kako nama, tako i dragim nam osobama, kojima šaljemo da bismo podijelili s njima neke trenutke i mjesta na kojima smo bili. Ne tako davno, razglednice i pisma bili su jedini oblik pisane komunikacije i trebalo je proći dosta dana dok one stignu na odredište i prenesu naše riječi i pozdrave najdražima. Čestitka. Piše se, šalje se, čuva se. Ljudi čuvaju pisma veoma dugo. Ne zaboravite da je to jedno specijalno mišljenje, vrijeme izdvojeno za nekog koga volite. Domaći zadatak. Napišite i napravite jednu čestitku po želji.
Doviđenja prvaci, do sljedećeg časa. Hvala na pažnji.